Ka All India Trinamool Congress TMC Meghalaya Pradesh kelahir Syamawhati constituency nagabenta ban penkhre ban sei kertong syaka election jong ka ying dorbar thawan haka ar pholai haka ba ka tei ka seng sain perthei thmai kala event ban tenrong ya ka Dr Saralin Dorphang ka President TMC Mawhati constituency kum ka kertong MLA ka balongru ka khun jong MLA barim ka Mawhati constituency. Katei ke jingelang kelalong haka senong umlaper Mawhati constituency haka arpulai tarik unaitung belasim benta dupai ba babon belin. Kibala poi syaka jingelang nakaliang ka TMC ki kentup yu Dr Mukul Sangma uba George B Lingdo MLA ko Umroi constituency ba James Lingdo bat kiwi kinongkit kam ka TMC ka jela bat kipai ba ka Mawhati constituency. Untuk kami pai ba da umne da kunta. Jadi kuli kelong ni kisan Pilale ay. Bala na kung kini isang sinan di bangilai la da inang ko biang isang sinan ko ban Shekhmat. Karai ko hangi ko di. Ngata daw. Ako por ngi perkhat na ka benseng ni ka parti balkham tam bangi community na ka bata ga jimun to jing pai ba jing boy ngi ko benseng ni ki beliau ki badai do sam rajong ki badai ki tunrai rajong ki badai ki im ki basa bat ki bayan. Ha ini pilih kesingkir bujuni, but BI yang kita dia kisah bujuni. Idon hi Dr. Saralin. Pun jom ni kita boleh bujuni. Kalau don ni jinak bujista, kalau suatu kita kaya bisa bujupi, kalau teri, jadi idon dikai, BI itu jumlah, BI yang sini itu berbagai macam. Ini piu, ada motor, piu, ada kerja mesin, piu kerja kularu. Uplang musik. Upai ba berkemensim je upai ba dari benyai long kunta. Bat lima je bertemu kongres. Iwan berkersiu dia disebut perhat jaga Mawhati konstituensi berkelain je beri boy beri kasih jentia. Katul abia. Ila ila kaya abia ila jong kelawai. Kenyo yang kita lihat spa. Kenyo yang kita beri iwan bertemu ini simit. Nih Syua penjir ikan melam gede beriang sebagai police station menap menurut ayah Basya. Henry dari kapor ini bagian mi lejong yang kisam, ayah sebelah berdua. Bagian saya ikan melam di bawah dan ayah yang kata gaji syakni ke bapakan atau berita kecil boy. Ini yang kata gaji kesur, bak kecil kongres. Dan yang belum kita belum nak kita kita. Pois Islam belai itu jenjang mana? Dampoi lagi itu jenjang mana? Dampoi Suro jenjang mana? Dayak Kinurap jenjang mana? Dari beli apa? Dari mana? Pergi ke sekolah syariah, pergi ke sekolah syariah. Pet yang hikai ke masyarakat, pet yang bermiok belah, pet yang bermiok kami jam yang ikut semua jenjang mana. Dompat kepada yang cik kaliran, siapa kerja mana? Ibu. Bab, lana ngan sutrei kunga Dr. Lesing Amullah mo ban nangai ya kaji siapa ni orang kami katakan ke juni. Kumpa kalong nanda kaji long siman jangka tan Mawhati juni awan ngelalong sisya kita di bala syai ibing niladu izin roy par hari yang baru katakan penyong yang kami sejumlah bang syus saku ke doktor syakiri ku ke doktor herei ngai no yang akan ke bang syakiri ku ke doktor bermisma hari ni ke jeli jangka santi masima kenapa ngalah berbuat ya ikam ibaipa ila juyalang ngerti Mawhati jongi halis nem kasan sem meswa ngiuni Mawhati konstituensi jui kabai pui pin kabai shnai kaba rei bapa henrei ini nem nilong hisya kibala syai pe kupta ngamla basishong matpet ni hatan jongi bahkan long bahasa dia ngami jenis kemat limbah kani ke parti TMC hawai kini kani ke parti TMC
TLC, AITC, ngai tenat ya inongren ke jongka baru kali ke parti kawai ke ba kadang-kadang ke jingkui ke suba ke ba nidang la bersyumnya ke ba nila banyo ke jingshai ke ba nila banyo ke roi ke ba itu yang ni kiret baru ke ba itu yang ni kiret kanu jingit ke ba nyus yang mo di ngai tenat yang ni parti baru ngai play na kali ke parti ba kila ai bor yang banyak cakmat jumpa ketika parti TLC